Thokozani bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda. Umhlabe uMabunda umuhla kacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Igojwana lamanzi uVusi uzovusa imizi yamanye amadoda. Namhlanje ngizovusa wakho umuzi. La ngiphethe iphondo ungathi mawulibuka bese uthi yisigubhu. Yisigubhu kanjani na? Yisigubhu esihambayo, isigubhu esihamba la wena uhamba khona. Isigubhu esikuvikelayo lesi. Isigubhu esenza ukuthi uthandeke. Ungahamba uthi iphondo noma mhlambe isigubhu sothando. Yilento lena eyenza ukuthi uthandeke ebantwini uphinde uhlonipheke futhi ungathatheki kalula. Yabona mangabe umuntu osebenzayo, umuntu ozisebenzayo, umuntu o-interacta nabantu, lesi sigubhu lesi siyakwazi ukuthi sikulekelele ukuthi abantu bakuthande, abantu bakuhloniphe. Yabona mangabe umuntu othengisa umshwarensi, umuntu mhlambe osebenza ngabantu la uthola khona ama-tip, umuntu mhlambe ungena mhlambe ama-online insurance, into ezinjalo, lento iyakwazi ukuthi ikulekelele. Kodwa awuveli uyithole lento lena, ucala ngokugeza kuqala. Kumele siqale sikugeze kuqala, sikuvulele inhlanhla yakho kuqala. Ithi masevuleke inhlanhla yakho bese lento iyakulekelela ukuthi iqhubekele phambili inhlanhla yakho, kungabi khona ama-blockage abakhona. Leli phondo leli iphondo lokuthi mawumuntu nanoma usebenza umlungu mhlambe noma usebenza enkampanini noma efemini, leli phondo liyakwazi ukuthi likuvikele ezitheni. Liyakwazi ukuthi umuntu uma mhlambe kukhona umuntu ongakuthandi, uyakwazi ukuthi yena akutshele noma mhlambe azibonakalise ukuthi yena akakuthandi. So la ngichaza ukuthi isitha sakho uyakwazi ukuthi usibone, noma omunye umuntu uyakwazi ukuthi akutshele ukuthi isitha sakho ubani. Uyakwazi ukuthi umuntu akutshele ukuthi uzibani bekathi ngawe njengoba wena bowungekho, kuthiwa wena uyalova emsebenzini, kuthiwa wena emsebenzini kwenzakalani. So manje lento lena iyenza ukuthi umuntu akuthande, iyenza ukuthi uthandeke nawe ebantwini. Mangabe ufuna intombi noma mhlambe ufuna i-boyfriend, uyakwazi ukuthi uyithole, kodwa ayina magic. Wena kusamele ukuthi wenze umsebenzi wakho. Mangabe uyashela, kodwa manje lento le izoyenza ukuthi phezu kwa-5 yabantu obashelayo, i-3 noma i-2 iyakwazi ukuthi ubone ukuthi uyakuphi ngempilo. Umuntu uyakwazi ukuthi akucome. Uma kukhona mhlambe izinto ezikublockile, izichitho, siyakwazi sizikhiphe bese leli phondo likwazi ukuthi likulekelele ekuthenini wena impilo yakho kumele iqhubekele phambili. So manje ke siyahamba ke siyemakhaya, la emakhaya khona kunabantu abahlukile. Nawe uyakwazi ke ukuthi nanoma mhlambe ufikile ekhaya ungathatheki kalula, babone ngathi wena uphila impilo engcono kunalebe bayicabanga. So leli iyakwazi ukuthi mhlambe uthengisa mhlambe ungena house to house, noma mhlambe uthengisa ey'teshini kanje, noma mhlambe useshop. Lento iyakwazi ukuthi kwenza ukuthi uthandeke. Iyakwazi ukuthi umuntu akubone ngenye indlela engehlukile kunalebe akakubuka ngayo, ngoba lento sekukhona into ekulekelelayo futhi uyakwazi ukuthi ukhulumise lento lena. Mina ngiyiphile igama, inegama layo, kodwa manje leli phondo leli nawe uyakwazi ukuthi uliphe layo igama. Then ngiyakutshela mina ukuthi ulikhulumisa kanjani, ulikhulumisa nini. So akusiyisithwalo, alinabungozi, akunabungozi obuthile nje. Isixwayiso mhlambe engaze ngisisho ukuthi mangabe uvuka emabhayini nomuntu wakho, uyakwazi ukuthi uliyeke ngalelo langa lelo, the whole day uliyeke uzoze uliphathe ngakusasa. Uma ungafuni ukuligaxa entanyeni, uyakwazi ukuthi ulifake esikhwameni, uyakwazi ukuthi ulibeke ebhekini yakho, kodwa la ukhona because yinto elekelela wena, akusiyisithwalo. Ungakwazi ukuthi uyishiye ngoba vele sesiye sakugeza, sakuvulela iy'nhlanhla, vele izokusiza leli phondo leli ukuthi uthandeke ukuya phambili ngoba iy'nhlanhla zakho already zivulekile. So akusiyinto ukuthi uzoyishiya ekhaya uyibeke, yinto ukuthi mhlawumbe ungahamba nayo uyifihle. Uyakwazi ukuthi mhlawumbe siyifake phakathi kwenye into wena oyipreferayo. If kukhona mhlawumbe i-container oyipreferayo, siyakwazi ukuthi siyifake. Akusiyinto yamathenda le, ukuthi amathenda, kodwa mangabe umuntu ohamba bese uyakhuluma nabantu, asikhulumi ngezinto ezi-hectic la kubhidwa khona. Akusiyizinto lezi ezamakhasino, esiyizinto zamalotho. Ayinayo ilotho, angiyazi ilotho, angiyazi ikhasino, akukhulunywa ngamathenda, kodwa kukhulunywa ngento la ukwazi ukuthi u-interact khona nabantu in your everyday life. Yonke into yenza uyathandeka. Inayo ukuthi idonse imali, but into engisho ukuthi mina imali iyodwa ngeke izizele kuwe ngoba imali ayinazo iy'nyawo. Imali isemntwini.
umuntu uphethe imali. So if sidonsa into siphethe into edonsa umuntu, edonsa ukuthi umuntu kumele akuthande, le iyakwazi ukuthi akuthande. Ufuna intombi enemali, ufuna amantombazana anemali, ufuna abafana abanemali, le iyakwazi ukuthi ikudonsele lezo zinto lezo ozifunayo. Mawufuna umuntu onemali, iyamphoxelela umuntu ukuthi akuthande umuntu, noma mhlawumbe ngabe beyangakuthandi, kodwa nanoma ngabe beyangakuthandi iyakwazi ukuthi amenze ukuthi akubone ngenye indlela ebekangakaze afise nayo ukuthi akubone ngayo, indlela yokuthi akuthande, whether ukuthanda ngothando luka love noma ukuthanda nje ngothando luka like, kodwa nje uyakuthanda. So nawe sekukuthi wena uphusha kanjani elifini, kukuthi wena uzimisele kanjani. So ayifuni umuntu ohleli nje kuphela uvuka hlale udla ulale, cha, ayimfuni uvuka udla ulale, ayimfuni uvuka hlale. Yinto yokuthi kumele ube umuntu o-interacta nabantu. Mhlawumbe uyashonisa, mhlawumbe uyathengisa ugwayi, ama-draw, ama-loose, uyathengisa nje, wena umuntu ophila nabantu. Lento iyakwazi ukuthi ikulekelele, ihamba nani energy yakho. If wena umuntu ongena energy lifeini, umuntu othulile nje kuphela, ongenzi lutho, umuntu othi mina angithandi abantu, cha, ayingeke, because ilekelela wena, izwa wena kuphela. Omunye umuntu angazibuza ukuthi okay, mkhulu manje mase ilahleka kwenzakalani? Omunye umuntu angeke azi ukuthi enzeni ngayo, futhi-ke nanoma mhlawumbe ngabe uyazi-ke ngoba ingena izinto, insila yakho iyazi wena, kodwa akusiyinsila ehectic, mhlawumbe insila njengegazi, cha, ayisifaki igazi ngoba asithwali, yinto nje efaka ukuthi wena mase uqala ukukhuluma bese izwe ukuthi nangu umuntu. Le ithatha only 2 weeks ukuthi isebenze, 2 weeks nje kuphela. Once nje wayithatha nje vele uyayiphahlela, sibike nesihlanganise nedlozi, and then ke bese-ke uyahamba uyekhaya, kodwa uyayisebenzisa uloku uyiphatha. Within 2 weeks lapho uzobe sokwazi ukuthi ubona umehluko, because idlozi nalo liyakwazi ukuthi phela nalo lithatha isikhathi salo, because lapho alisacontrola idlozi lami, sekucontrola idlozi lakho. Ngoba uma sigeza siyakuphahlela siqelele edlozini lakho ukuthi nansi into esikupha yona, kodwa futhi-ke sicela ukuthi bakuvulele iy'nhlanhla, and futhi kule kuzobe kuyinhlanhla ezi-natural, because sicela sigeze. Bese lento lena leli phondo liyakulekelela ukuthi inhlanhla yakho ingasablockeki, whatever into ebeyizokublocker, le iyablocker lento ebeyizokublocker. So whatever beyizoblocker wena, lento iblocker lento ebeyizoblocker wena. Mina ngitholakala eGermiston eGoli, kule number 084 972 9634, 084 972 9634. Thokozani, ningakhohlwa ukusubscribe abogogo nomkhulu. Yes, don't forget to subscribe, don't forget to like the video, don't forget to comment, ask any questions, but then you can also call me on 084 972 9634, 084 972 9634. Mina ngitholakala eGermiston eGoli. Thokozani bogogo.